هذا نيران عزيز إيرو غير مرة رافع بك إزاح بك وهروها مدرسة ما وكذا وان دوار زمان ده شيء شنو أو جمرة أو بيشكشي بكرة دسته çiçek biraz hani çiçek evet. Memlekette henek ne hoşi sancıyanın ne tırtenet kişinin ne kur şükürevit pırsı şüküre caban mesela bazı tırsiya za hadis rivayet netkelim Hanife Dineveriye Ebu Hanife Dineverici digerek mesela zevaka sebile misal da sezde direkt ki alim yani أجد شيء زعبان كمحدث يا عالم حديث دنابا درابنا حتى الميجي نزانبه قيمة عبادتي نزانبه تعمى عبادتي نزان وظيفة خجينو وانو يا ربي تسيني مهراك مري تكارم مري رحاتك تقري زواري مزي مري بيراك وقومي ما مرا وش فهم كانوا أول مازي نوبارو جراند داو سيني بسر يا الله يا ربي ت سنان ما ماري هراك إيشان ما ماري رحاتك جريان زوان مازي ماري بيراك ومارا وش فهم كانوا نها هذا تشكيلاتي ودابا لدياربكر برئيس يحيى أورش دعوتي دياربكر أول ماري سببي نابر ناماما سببي بانيلا ماماري باجو مساعدة بكري يحيى أورش واشفى دعوتي كوسي ساكن Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli vekilim, kıymetli hazırlar, hepiniz hoş geldiniz. Programımızın hayırlara vesile olmasını Rabbimden diliyorum. Gel mehbunmaş makbul khair oldu. Hünser khairatı, serçalatı. Hüdakor olarak eğitim ve öğretim hakkı fıtri ve insani bir hak olarak görüyor ve farkındalığı oluşturmak için bu ve benzeri her programda işin öncüsü, destekleyicisi ve takipçisi olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Göklerin ve yerin yaratılması ile dillerimizin ve renklerimizin ayrı olması da onun ayetlerindendir. Hiç şüphe yok ki bunda bilenler için gerçekten alınacak dersler vardır. Rum 22. Kutsal kitabımız oku emriyle başlar. Okumanın ve konuşmanın olduğu her yerde insan vardır. İnsanın olduğu her yerde dil var ve diller fıtri olarak kısıtlanamaz. Selamun rahmetu berekatuhu değil, selma ve tevdebim. Tabi mesela zaman hakikaten mesele ki zahmuhum. Şu an Yahya Beyci de haberdana khoya evvel de ifade kir واتيكم ملتك زماني ورابي او ملتجي يقبل او ملتجي تنبي جبروي خو تعالى جل جلاله سورة الروم ده دبي ومن آياته خلق السماوات والأرض جواد دليلك ودلالة عظمتها خدتكن شيكنا أرض آسمانا واختلاف ألسنتكم وألوانكم خو تعالى مزكم ودقات بكي اختلاف الزمان والرنجات كي همبري خلق أرض آسمانا هوقا كل جم خدي مهمة إذا جبروي كي بخازي دوارا زمان دا حق سزيل كي بكي أو ظلمك مزنا جرك تمام إنسان القارشي بسكن أم نقطة دوي جري بلا جرك مفيجي زانبن إيرو مسألة مملكة مدى كم سر زمان عربي بيشتغلي كزديناك كم سر زمان فارسي بيشتغلي سر زمان إنجليزي ساعتكي فضيلة زمان إنجليزي بيجي كزديناكي لو كنت بعسى كرديت كتب بكردشي
أرجع زعف يعني حقيقتك زعف تحلى أجيا جرك أم في راكن إذا جبروا هيك أتكلنك كو هدا باريكلي حقيقة زعف مهمة أم تمام هبالة تبريك تكن خوي توفيق أما هو تبدأ بذي أصلا مسألة مهم جرك أم تبدأ بين الزمان جبوا كنا خوشيت مملكة درابة النتيجة ده كل مملكة هنا كنا خوشي صانجي هبل نتبتني كشينن نكرد كشينن نعرب تبدأ كشينن إذا جرك ملة تب لقال شفان نخوشي هارو بسكني طبعا موضوع خبردان أمان مدرسة زمان كردي ده چه وظيفكية چه جيوه چيا دوارا زمان ده چيا از سروي بسكن معلومة ويا كو أمر القرآن أول اقرأ معنى اقرأ چيا بخوينا دمكي خوي طالة دو وحيا كو جاء سمانا هاتي كلمة أول مسلمان رد بخوينا جبر في مسلمان دي تاريخ خوب تمامتي ده زعف قوي خدانا خندني زعف لسر خندني سكينة لسر علم لسر فكر لسر düşünce مسلمان زعف سكينة مسلمان جي كرد جي بجابان كردي رضي الله تعالى عنه كوش صحابي پیغمبر رضي الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم جابان ابن حجر عسقلاني ونزانن ده حديث ده مروكي تشاوى بريوة ملات زانن ابن حجر العسقلاني ده الإصابة في تمييز الصحابة جيد ده جاباني كردي كو مسلمان بويا يكي كردان مسلمان بويا بو صحابي حتى مالك بن دينار شكوري برسي شكوري جابان ميمون بن مهرا ميمون بن جابان جيد برسي دبي بعض الصحابي پیغمبر بو شما تزحف حديث روايتناكي تشبه حديث روايتناكي چونك حديث كو جابان روايت كن دو حب سحب حديث فظنا قوتيا چونك بعضنا جبو في حديثا كو پیغمبر عليه الصلاة والسلام قوتيا من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار كي فرا بلا يعني بزانبون بقصد بفرات تشتغل سر زمان بيجي بلا اوجي خد جهنم ده بكم يجي خد جهنم ده هجمو في حديثها بعض الترسية زعف حديث روايات نتكلم إذا يعني دس بيكرنا مسلمان بونا كردا زمان پیغمبر دبويا وزمان تابعين ده خاصة عياض بن غنم صحابي پیغمبر بو عليه الصلاة والسلام منطقة ما حتى بأرمنستان دبن إداراوي ده فتح بويا دوي دونماوي ده دو وقتوي ده كرد تما يعني عموما مسلمان تياخو تمام كنا يعني بريوا مسلمان بونا إذا جواتكم مسلمان بونا بيدا أف حقيقتها كو إسلامية بعلم نابي يعني علم إسلام هدو فقر داعية كو علمنا بإسلام تنيا أيضا جبر ويكين كردا لقورا إمكاني خوي محلي جانا لقورا إمكاني خوي سياسي لقورا إمكاني خوي إداري زحف قوه خدانا خندني وخصوصا دي مسألة مدرسة دا يعني جبو في مسألة خندني مسألة عنكو حل بكم مدرسة شيء كنا زحف اهتمام بالمدرسة كنا وتاريخ أخو تفدا زحف اهتمام بعلم كنا إشبروا عالم زحف منظر أبو نشكر دا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قلي بشدارا قلي قهدارا قلي جعبديرا قلي ميوانا كنت بخيراتن سرسر وسر شعبارات بحر علمي قلكي كورة سيداي ما جوي بحري هناك ميناك جمارة درخستنا سر روي عوفي لأس وها باورم حتى سري شفاقي جي أمري قهداري بكن أمجي تيرنا خديش ورازي بين
دسری از خوازم و یا بپرسم دوی جوین آمده گلو که چند کس بزازاکی دزانه و دمالا خود بزازاکی داخبه؟ بله. چند کس بکرمانجی دزانه و بکرمانجی داخبه؟ چند کس نه بزازاکی و نه بکرمانجی عمل دکه نزانه کار برای او دستی خوراکه؟ کم جمال. بله. دبی از دخوازم ام پیشی بکنن از این پیکنو که پارو بکن دبی یکی تارک صلات عالمه که هنگی شیرت لی کرنه دست بلمیجه کریه عالم گازیوی کریه گوتیه کاوره بانگا صبح آزان دا تیرا بلمیجه صبح دبی تمام سر چاوه دبی نیورو آزانا نیورو دبی تیوری الميجا نیورو دبی سرچاوا عصر سرچاوا مغرب سرچاوا عشاء سرچاوا قد دبی شبل الميجا يدراكنش نيبي شبل الميجا يدراكن دبي رابع ميجا أبي شبل الميج دبي حيلا قديش ترازي كايك بطلش خورا بينا بخذي شيء من هي دبي جا إنساني كيقول قيمة الميجا نزانبه قيمة عبادتي نزانبه تعمى عبادتي نزانبه ويبقي أو باركي زيادة قرانا لسر مريوية تشتكي بفايدة دماغو تعماوي كل دمشي برناد دبيجا مثلا مجي لسر مثلا زمان ما نكو أم بطالن إيشو كاريما نمايا أم في باري تخنا سر مليخوا نا جبركو أم غمجينه وجبركو أم برايقو إيرو في جوينه سانس كرنا دانينا تعما زماني خوا كرنا هر وقت سيداي مجي بميناكا دخوسكو بمبدأ فهم كرن كا زماني ما بچرنگي دولمنده بچرنگي بقيمته وبچرنگي جمره گران بهايه دماكو ام نوخ بكن خوا دبن بحرا دناب بحرا زماني خدا اما هيجا فين بكن كو كاغلو زماني ما چقا بقيمته سالا 2015 هذا هيج نوفا ازو چند براي خوا من يذكر كو ام خو بعلمنا نويساندنو خوندنا كرمانجي أريد معلومة ما بكرمانجي خبر ده بتيجي بابي خورا قالوا كو بيركي خورا بجيراني خورا لحتاكو من فهم كر كو جرامرا كرمانجي رزقاوي تشقاسي بنجهاوي قوينا هينو مفهم كرجو كا قالوا بتشرنجي أب زمان بقيمتها جوهم انتر دزانن خدای تعالی دبي زمان آيات نيش آيات منه يعني إثباتها هبونا منه دبيجن تزمان نسر دستي زمان أكيدنا أم نكارن بيجن زمان مش زمان ايدي ترچه ترنا هر زمان لقور خب قيمته وخدای تعالى في زمان جمرة دياري كريه هدية كريه خلاق دائما دبكو أم الولاتك يدنجي هاتبنا دنياي أم ببنا إنجليز زماني ما بإنجليزي با وياخذ بالتركيبة أو ندستي مدبو أف خلاتا خدای تعالى خدای تعالى كي بتشرنجي خلقان دبه چه زمانی دابه لازم قبول بکه به سر بلند ببه وی خلاتی لسر خواه وکه جلو برگان لخواه که لی مخابن الولاتی ما روش بروش زمانی ما هم داده به ما دویده گوتیه
ana dilim yani zamanê dayika me ka gelo kîjan malî de niha diya me bi zimanê me daxive roj bi roj zimanê me hûn dadibe wek beqê ku di nava avekî got dikele mînaka me jî wek wê mîsalê ye em bi xwe nahisin em nizanin bê bi çi rengî em asîmîle dibin nexwasim li Kolan û çarşiya Diyarbekir îro Kurdî tune zazakî tune kurmancî tune ev nîşana asîmîlekirinê ye Amed ku paytaxt dibe û ne kurmancî û ne zazakî di sûkê wa de neyê xeber ev şerm û eybeke mezin e ji me re divêce lazim e em li xelata Rabbê xwe xwedî derkevin em zimanê xwe xwedî derkevin lewra ziman weke ku me di nivîsa xwe de jî nivîsandiye temînata hebûna me ye û temînata îstiqbala me ye em zimanê xwe xwedî dernekevin em ê her biçe xwe jî hûnda bikin wê şexsiyeta me jî pêra pêra here 85 milyon kes li Tirkî dijî her kes ku zimanê wa ji hev cuda ye lê ez bawerim herçî bibe herçî Tirk be herçî Laz be herçî Çerkez be herçî kurmanc be herçî zaza be bi rengê xwe bi zimanê xwe û bi çand û hunera xwe li piya be wê hev qasî ev dewlet jî dewlemend be û bi qewet be Ziman ne sebebê tevlîheviyê ye ne sebebê neyartiyê ye belkî ew kesê got beriya vêga bi 100 salî hikûmet bi dest xistin bi neheqî û di qismê însana ji xwe dûr kirin ji dewletê dûr kirin û bi çavê neyara li wan nihêrtin yek ji wana Kurd bûn êdî hûn jî dizanin ji xwe مسلمان دخواستن کو کسی کو بیاز مسلمانم سمبول و روشی اسلامی دخواد الحبینه شخودور کن بساله اف دوام کن دخواستن کو اسلامیت چی جبنی و جبی ولاتی رابه جینا دشی بسر کتن معلسه وبيجي ياما أمي هم مسلمان وهم كرد بدي جيافة نيارتي بمرة كرن الحمد لله دينمي إسلامي بسرنكتن نكاري بنجما بستينن الحمد لله بيشيواني ما عالمي ما غيرت كشي ما رينا دانوا نكاري بن إسلامي جنابا مراكن لمخابن زمانê me nasnameya me hebûna me roj bi roj nava derin îro em di halekî wiha de ne ku alarma sor pê dikeve derheqê zimanê me de divêce bi çi rengî hebûna xwe em şipiya bihêlin em ê bi xîret bin bi samîmiyet em ê xebatê xwe bidomînin rast e em dereng jî mane ليه چی قاسی درنگ با ليه هجایه کو ام خو بحسن هفدو هشیار بکن و وی خباتا زمان جی بدرن پیشیا سیدان قاسکی دی بحثا گلک عالما گلک شاعره جمره کر خدمت وانی اسلامی کو بزمان خو بچی رنگی کرنه جمره گوت اجخوا ام تبجی دزانم گلی ما به اسلامی بویه خودی شخصیت بریاکو اسلام قبول نکربن دنابرا پرسو روما ده پرچقی هر ایکو دهات واده پرچقان نکو خودی حقی بون نکو زمانی وان دهات ناسکرن زانین نکو کسی بناسنا میا وا ناستکر شخصیت جی کردارت نبو پشتی گو اسلام قبول کرن بونه شخصیت ناو دنگی وال عالما
قشي بلابو جبرويكي بلكي او كسيكو دعوة كردو كردايتية دكن او كسيكو دبي امن خودية كردا ليل الزمان خودي درنا كبن بلكي غاية مازنجي أبا لورا كرمانج وزازا شقاس زماني خو خودي در كبن هاو قاسي لديني خو إسلامي جي خودي در كبن هين كرنا زماني كردي هين كرنا إسلامي جي لورا دو تاريخ كردا ده چه شاعر چه پیشیوان چه رهبر چه سروک تفجي أهل خودنا ايكو في ملتي بپیش دابرنا ايكو في ملتي دا عالمت سر عالمت سر بلندائي اداره کرنا ديسا أهل خودنا جلورا بلكي هر چقاس بحثا وادكنجي لخباتك باركيش ناك دورن ام زماني خو خدي دركبن خدي دركتنا لزماني ما خدي دركتنا لهبونا ميش اما خدا باري وكو امام علي جمال دبيجا دي انسانيت دا ام توك هبن چه مسلمان چه غير مسلم فقناكي چه انجليز چه آلمان چه ترك ام وك هبن ام نش كسي زيدنا نجي كيمتري تكسينا دید اسلام ده ام برای هبن برا خوینا خوشی دبر برای خود دروجنا فداکاریه دکه ام في نظري دنيرن وحقي مي فطري طبيعتي مي فطري ام دخوازن ديسا وقت جلو برقي خوشك لخوك شبر بي ما قصد كر منيت كر كود دبستان هذا ويجي دزانن إمكانك ما هيك وأم زاروكي خو فيري زماني خو بكن أفدم دما ترجيح كرنه نها دنابا سيچار هفتي هذا وأف دوام بك أفجي دسبك كجمرة إيرو أف بانيلا ما خديش وحاضرة تبع راضي به إيرو بيشتر التلفزيون هذا الراديو هذا الكولان هذا السوق هذا المكتب هذا أمي بانك لحمي قالي خو بكن كو درس زمان دايكا خو ترجيح بكن ببشير لو رأيرو زمان خو هين ببن ويصبي فعم بكن كو كاقلو چاندا ما هنرا ما ديروكا ما چقاسي دولة منده و او كرمانجي او زازاي كو بناسنامه يا اخوه بشخصيت اخوه رابع بيا وي خيري الخوجي بك لقلي خوجي بك ولهم ولاتي خويدن تبجي بك ان شاء الله بفينيتي امي كارو خباتي خو زيدا بكن و ام بانك لحمو قلي خو دكن ورن دستي خو بدنا دستي ما ملي خو بدنا ملي ما ام بهفره في كاري دست بي بكن و بدومينن سالا چوي 20,000 کس زازاكي و كرمانجي تبدا 20,000 کس في درس ترجيح كرنا ام دخوازن بفي خبات اخوا 100,000 کس بكن كو ترجيح بكن ان شاء الله سالا پیشيا مجي امي زيدتر بكن داكو زمانه مي كرمانجي و زازاكي جي بين تعين كرن و اف كارو خباتي الزمان بپیش دهره خودش و تبا راضی به مالا و تبا آوا السلام عليكم ورحمة الله از سپاسی اخوة تشکر اخوة پارتی یهودا پاره کنن یا یوین دفاع که یا دست زده یو سازگه ما یو پارتی ما بفرمی چیده کمبیایی شده وناسی سری زوان خوب کنه نه در حق چیزی از سپاسیا و تکرار کنم
قصه کردیش خود از وازنه که 6 بیشی پاره بکری یو سینور ما چیکو یعنی فرمیده چیکو از ای پاره کنه پیرا اکادمی ده چند زاننگه ده چند یونیورسیته ده چند اکادمی سر نیکاری گرینه اینام پاره کنه پیرا ماموستهی که مزون بیه چند تری تایم بیه قادرو گرفته اینام سر از وزنک تایی بندی هم مهمجی نه قصی کردیش مده اقناع کرنا مکتبان دبستانان سه تنگاسی استه یو به یو اینان نقل بکرید انشالله ما به سازگی ساحای ولات چیه حتی نکامی سازگی نیکاری ده چی کار کرده و اینانجی نقل شما بکنید یو ده yönetmelik است فرمیت مکتب میاننده یعنی دبستان ناوینده سنف پول 4 5 6 و 7 her sene یه yönetmelik است به yönetmeliği doman ma gede ma wendekar ma به دست ما و پی خو شکل ای درس وچی هر سر ده هفته یعنی هر هفته که وکیل ماجر نقل کرد شکل ای درسی حزازه که ها کرمانجی لاسکی است، چرکزی است، آرناوتی است شکل وچی نه در حق یönetmeliği ماده هاوتینه و هشتینه ده چی وانو که گره müdür ماموسته رهبری و ای ماموسته سنف ای شبهی گره آثر را بینه کامجی درس است به کتاب خو به ماموسته خو نقل بکرو معلومات بدو آگاهی بدو ماجی یعنی نوکار فرمیت چاوکانی خو چرمه خو هیز خو تیاره گیم یعنی سینور ما نو یعنی ایددین ترکیبان halk eğitim merkezi perverdeyi şahristan de mafi perverdeyi hazzazaki hak kurmancıcı est ecadeci deteni sertifikayı est A1 و A2 مفهوم آج mühim az o zaman ki inan saracı hurdi vendi ecadeci şikini mamostin kurdi tayin begeri u merkezi perverdeyi şahristanı da guri bikeri neka همه ولاته زیدیجی شهرستان ماده ها halk eğitimde ha dibistani mektebi miyaninde navinde nezdi deset mamusti kurdiyest na deserada nekani mamusti kudra kunca hatra kamcı zaninge raperdebini az kelime inancı nakil bikeri lisans perverdeyi lisansi ver varken zaninge ha üniversiteye artık lideyim merdini de despekar peyra zaninge ha çevrik et Bingöl et Munzur Tunceli muş Alpaslan 100. yıl nicadel Çarmine'de lisans yani seka az mamusti Türkiye 9 Eylül'de mezun bir yer. Mamusti'nin Gürmancı u Zazaki
به فرماسیون خو شکینه نی چار زاننگه ده بوانی چار سر و موضوع بی ده زاننگه هم مالجی زاننگه ها üniversite Dicle و üniversite Vane 100. yılı da şikine lisansı blend ha doktora ha yüksek lisansı bers şikine biraz nika sahayde nizdi hazar mamusti ki perverdegi est nuka به دست ماموستین کردی 10,000 دده ده حتی 10,005 وشامه براشتیز. Şimdi macizane o vakti çözüm süreci değil. Her serre rakamı icmari wendekari Kurdi zede bir.